wa urawarawe pariku batenanda kilaun. Anak abang. Lone. Lone. Itu berganteng kain naik mah. Gemesin. Itu pula ganteng kain ke. Baru punya aman begini. Dong, siapa dulu yang cetaknya? Hello, inal one lembo ade yo. Untuk saat ini Madam Seperahimu lebo anamu saat ake mai selingkuh arah bendungan Mila. Di lokasi keempat, lokasi pertamanya di Kilo, keduanya Matompo, ketiganya Taman Tembakau, keempatnya di bendungan Mila. Puas. Kau nek menghana? Selamat tente mama muda. Kalembo ade inal one yo. Madama anamu warpaha kay salome tente, warpaha kay salome Mila, untuk kombi. Pokoknya makanan di tempat lokasi itu udah saya Jadi tujuan gue minum lama sama Aka. Gue minum dua melaba amal one. Ternyata wehama ade anak rayu kamu salome tente ado kalembo ade gue minum mati wabah salome tente nge pembalik nih ina kanung nake kalembo ade nih mengusipa pada dua amal one gue ake tahu gue sive tak baik hari sive tak baik deh fail nih pada hatu kapota ke ade ari luar nanti itu sirahin ama kono mengusipa pada kalau kalembo adem ake tahu ku sive ngare dapain na dosa tanam bojo ti sama lo dapain hau ake tahu ke inala one ma dapain ngare adore ni ade kan ake mau nah tivara do sive atau tivara vei do ke de kaligo kan de papelakot de dia ade tentu wati sisipa bana ngomi tonda bana ka honda ngomi kalembo adem ngara mula winda ngomi kalembo adem do winda tersayang kalembo adem siap nyawamu melayang hindai melayang ake tahu lo satinagan haut kalembo ade Pariku batenanda kilaun tahu patu makanai. Sisi podana ade warara hidup